bakunzi ba BMF nanjye nongeye kubaramutsa aho muherereye hose. Urabona ibibazo byo muri Congo n'umusaza Tshisekedi n'abo bafatikanyije ubutegetsi, ibibazo bisaba ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi cyane, kuko urabona Tshisekedi yari yararahiye ararengwa ko atazigera avugana nawe yitwa ibipupe cyangwa abandi babita ibigarashwa, ibikono by'ibigarashwa. Noneho rero kubona Amerika bujya ifata Congo nakujya Ububiligi n'Uburayi buyifata nk'akarima kabo, bo bazanye ikintu bita presiyo yo gushyiraho uyu perezida. Iyi presiyo yo gushyiraho perezida baramwereka imbere n'inyuma ko mu gihe atazoba yasinyariye amasezerano bo bwabo bateguye bashyigikira uwo babatumye, ni ukwita igihweba kujya gusahura igihugu cya Congo kugira ngo atavamwo amaramaye. Nicyo gituma ubona uyu perezida ajya gusinya ariya masezerano, kuko baramwereka bati nudasinya amasezerano tuzoha ingufu uyu mugugwana ugukureho abari gutegeka. Kandi biraboneka, biragaragara, bariya bagwana ni intumwa zaba barimo kubashaka kubasinyisha aya masezerano. None rero mu gihe Tshisekedi atobasinya ayo masezerano, bo bazofata uburyo bwo kongera ingufu bajya bamutera kugira ngo bamukure ku butegetsi, kugira ngo bashyikire za nyungu zabo 100%, atantambamye, ata ikintu na kimwe kimutangiye. N'ikimenyimenyi ni uko ahantu hose bafashe barimo biba, babandanya biba ubutare n'amabuye y'agaciro byose biherereye muri kariya karere. Kubikurikiranira hafi, murabona ko guhera za Bunagana, za Rucuru, za kujya rya Masisi, hose barimo bubaka amabarabara yo gutwara bijya bikoresho bivamo amabuye y'agaciro. Bijya rero n'iryo barabara, yiyumvira hano umuhari w'abagwanya leta bafata ama initiative yo kubaka amabarabara mu gihugu, cyangwa se ahantu bafashe bagafata ama initiative bagashyiraho n'abakozi bazubaka ayo mabarabara, kugeza igihe bafata amamashine yubaka amabarabara n'amasosiyete yubaka amabarabara. Kubera iki? Kugira ngo bubake amabarabara azofasilita kuja gusahura no kuja kwiba, kugira ngo babone ukuntu batransporta aya mabuye y'agaciro bazoba bivye hariya baje mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kubera icyo abakongomani bwabo bwite b'umutima bafise ijunja n'ijambo muri kiriya gihugu, nibo bari bategetse guhaguruka bakereka uyu perezida ikintu gikenewe mu byerekeye n'ibiganiro, mu byerekeye n'amanegosiyasiyo, mu byerekeye n'amapropagande. Nta kintu na kimwe
bizomushitsa. Bisobanura ko kwa kujya kuganira kuzuba ari nko kumusamaza kugira ngo bongereze inguvu zo kumugwanya. Urabona muri ibi bihe biheze M23 yari imeze nk'iyacitse intege kubera iki? Mu ngwano haba igihe point strategique cyangwa se task strategique yo kubera ahantu bari barafashe ni hanini hafise kuhakontrola. Nicyo ni cyambere. Cya kabiri nacyo ugasanga ibikoresho bari baratumije ntivyari bwabashikire nka byose, ibindi bimaze gusanzazwa, ibindi bimaze kwicwa na plazindi z'ibikoresho bari gukoresha zimaze kuba découverte. Noneho rero ubu muri kino gihe tuvuga bisobanura ko bamaze kugira strategy, bamaze kubona ibikoresho bari bategereje. Urabona Kenya nibafasha bishikira ku kivugo cya Mombasa bikambuka bikaza, ubu vyamaze kubashikira. Ari nacyo gituma ubona amasezerano ku rundi ruhande bagakomeza bagwana bigarura ubundi buce. Nyangezi murabona uko byagenze. Hariya Nyangezi bamaze kuhashira defense anti-aérienne. None ni iki gisabwa kugira ngo abo bantu batangure ko bateze ingwano nabo babasubiza iyindi, kugira ngo bagire ku buryo uwabatumye cyo no kwita igihweba cyabatumye kibone ko kuri play y'ingwano batakibishoboye, kuko diplomatique baramaze kubatsinda. Bisobanura ko uyu Tshisekedi ari we no vuga ko ari chef des armées kizigenza w'intwaramiheto za Kongo, ategeza kureba imikenyero myinshi cyane. Afise imikenyero yamaze kumenyekana n'umwasi. Kurabona uyu General Masunzu yaramwizeye amushyira mu byerekeye na komanda ya region militaire ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ariko urabona mu gisirikare uwo bita komanda ya region militaire ni komanda region n'abasirikare bageze hafi nko mu 18 cyangwa 20, bivana n'ukuntu igisirikare na gisirikare gipanze. None rero uriya komanda arimwe amadidane. Urabona aho yagiye ava hose bagiye baza bahafata, ahageze akabahapla bakahafata. Kuba rero komanda wa region adashobora gutanga itegeko ku basirikare ategeka, bisobanura ko uyu mukomanda byoba byiza bamuviye kuvanye kuri ya region bagashirako uwindi mukomanda wa region militaire. Kuko hagiye wumva ngo baragwanira ibibanza, bagwana ama strategy, aba bakanga abandi, byose biva kuri order ya komanda ya region. None bigashikira ku makomanda y'amabatayo, bigashikira komanda y'amarejima, gucyo kugera hasi. Urabona abasirikare mu rwego rwo hasi niho bahabonera ishano. Bisabwa ko abashikira komanda supreme bategereza kumuha suggestion kugira ngo alimoje uyu General Masunzu. Nubwo atomurimoje ngo amwisha cyangwa ngo amufunge amushyire mu zindi region, hari za region hariya za umusirikare w'igihugu ntategereza kuvuga ngo nsikamiyaha kitabitari n'aya masezerano bagiye kubahenda yo muri 2012 ngo bategereza gutegeka ngo Nord Kivu na Sud Kivu. Kuba ivyo rero yaravyanse, ategereza kurimoje komanda. Bigaragara ko bikaboneka ko ahagiye bari gutanga plan, nubwo atapreve abantu bafite 100% kubera izo dute, bakamushira ku yindi nka Zambandaka cyangwa se za Bandundu cyangwa se na Equateur Kongo nini, bakamushira mu biriya bice. None hi region
bavuga ko isungizwe n'imigwano bakashiraho uwo bokwita aba patriote. Muri Kasayi harimwo abaruba benshi baba officier genda bazi, harimwo aba officier benshi bafise gukorana n'abaje kubafasha bakabereka ukuntu bayobora urugamba kugira ngo bahashe umwasi. Murakoze cyane, ndabashimiye.